Marko je znanstveni novak na Zavodu za molekularnu medicinu na institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Radi na projektu vezanom uz utjecaj kolesterola na nastavak Alzheimerove bolesti. U slobodno vrijeme bavi se standardnim i latinoameričkim plesovima, te svira gitaru, izabrao i temu u duhu pravog latinolavera, biokemija ljubavi. Evo, dobro večer svima. Ljubav je kemija, seks je fizika. Ja sam kemičar, stoga nažalost ne znam puno toga o seksu, ali zato ću večeras pričati o ljubavi, o tome ipak ponešto znam. Ljubav je najljepši osjećaj koji je čovjek omogućila evolucija. Često se kaže da ljubav dolazi kroz želudac, ja ću vas pokušati uvjeriti večeras da ljubav dolazi kroz nos. Feromoni su male organske molekule koje nas okružuju, svuda su oko nas. I proizvode ih tijela različitih životinja, između ostalog i ljudi, kao neka vrsta životinja. Uloga im je puno uloga, ali najvažnija je izmjena informacija o seksualnoj kompatibilnosti jedinki. Primjerice, ženka leptira gubara svojim feromonom može privući mužjaka s udaljenosti veće od 800 metara. Kod ljudi njuh baš ne funkcionira najbolje, tako da mi ne osjetimo miris feromona niti osobe koja stoji direktno ispred našeg nosa. No to ne znači da naš mozak ne može reagirati na te feromone. Nakon što ih udahnemo, feromoni se vežu za određene receptore, izazivaju čitavu bujicu kemijskih promjena u našem organizmu. Između ostalog, potiču lučenje jedne male molekule, koja se naziva feniletilamin ili molekula ljubavi. Ta molekula ljubavi luči se u ovom predjelu mozga i potiče lučenje spolnih hormona i adrenalina. Kako djeluje adrenalin, pretpostavljam da svi više manje znate. Između ostalog, počnete se tresiti kao što se ja trenutno tresam, samo što se kod mene adrenalin trenutno luči iz malo drugačijih razloga, ne zbog ljubavi. No, ako pogledamo strukturu te male molekule ljubavi, ona je vrlo slična strukturi amfetamina. To vam je aktivna tvar droge speed. I vrlo djeluju slično. Kao i speed, ta molekula ljubavi isključuje one regije mozga koje su vezane za neki zdravi razum, što bi mi rekli, znači kritički pogled na život, skepsu prema ljudima, a uključuje one dijelove koje su vezane za euforiju. Iz toga se zapravo iz pravih razloga može reći da zapravo u istinu stoji ona tvrdnja ljubav je slijepa. Zanimljiva činjenica je da je sličan proces može potaknuti i čokolada. Međutim, naravno, razina te molekule ljubavi bit će puno manja nego kada se radi o pravoj ljubavi. Ljubav je komplicirana i znanost iza ljubavi. Ne može sve uvisiti samo u jednoj molekuli. Znanstvenici su pokazali da razina te molekule ljubavi opada s vremenom. Te da nakon 3 do 5 godina vama je na normalnoj razini, kao da nikad niste bili ni zaljubljeni. To je ono što se znanstveno zove period zaljubljenosti. Pa kako to da onda neki ljudi budu zajedno i duže od tih 5 godina? Odgovor da je jedna druga molekula, doduše malo veća, ali još uvijek mala organska molekula, koja se naziva oksitocin. Oksitocin ili ljubavno ljepilo. To ljubavno ljepilo će vas zalijepiti za vašeg partnera na period duže od 5 godina, ako ste sretni cijeli život. Nisu svi ljudi jednaki, neće svi biti zaljepljeni cijeli život. Na kraju, ako još niste upoznali ljubav svojeg života, ja bih vam savjetovao da ispušete nos, dišete punim plućima, jer nikad ne znate kada ćete udahnuti ljubav. Hvala vam.